para yang i kiwawana ki pra Habameyo imat jongi ki badon ke jingkit pastor ile dangar chandadin ya woro i wa emlang hagani kini ki benefactors wa emlang wa gani ifata society yo yi kapchan yo yi pun ha chuchu ya gani society kanao pastor wa emkam ga integrity farming chunagi ga training center mo tengah kamu KMLA yang kini ketan sini siapa Exchange Hills yang kesutungan saya pun. Wah kanai pi wah ngau di sini daya kelami. Yang ki santak tengkan nampak sedang ga kadika integrity farming ke training center yang ki. Dan dalam ngale kamu ka donation yang yarap ya kini ki puyu para yang AIP ci lelak tengka yo yu ko chan chuchu kam ha yo bi yo penhe pensan do yu pat yo pun ku chuchu bi kam batai gitu wala MV usu samla wala laisha gowa so kuma na do kate kini gi jingdula yo ki penyogi kateka penyogi ten to wa mi gule ye be ile kini bi kamla haka school ye haka nungi kamla yigile hawaro hiki kamwale i kile